Ljubitelji fudbala obilaze prodavnice u nadi da će doći do novih paketića Panini sličica. Ispred trafika marketa širom Bosne i Hercegovine formiraju se velike gužve. Euforija je zvanično zahvatila skoro svaki kutak države, a groznica raste iz dana u dan. Velika razmjena sličica održana je i danas u Sarajevu na nekoliko lokacija. Panini, ludilo. Ne mogu vam opisati kakva je situacija u Bosni trenutno sa Panini sličicama. Kao što svi znamo, Bosna i Hercegovina se prvi put nakon dugih 12 godina napokon kvalifikovala za svjetsko prvenstvo. I malo je reći da nam je bilo drago. Bilo je s proslave po Zenici, po Sarajevu, po Visokom, po Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine, samo zbog tog jednog veoma nama značajnog historijskog trenutka. Sjećam se kad sam bio mali, skupljao sam sličice tokom svjetskog prvenstva 2014. godine. I znao sam u tom trenutku u Zenici kad smo dali go da će ludilo što se tiče Panini sličica biti ove godine. Međutim, nisam očekivao da će biti ovoliko ludilo. Već posljednje 2-3 sedmice sličice su rasprodate na svakom mogućem ćošku. I ne mogu vam opisati koliko je teško naći paketić sličica. Imate sličica slučajno? Nema. Nema. Ako nađeš imen tu. Nema, jel? A vidi piše nestalo sličica. Pošto ove godine album broji oko 980 sličica, samim tim znači da ga je skuplje i popuniti. Uvijek je prije bio problem naći koja sličica fali, koja sličica treba, moraš prelistati sve sličice. Međutim, jedni momci su se sjetili nevjerovatne ideje. A ta ideja je platforma za razmjenu sličica. Slibe Online je jedna jako dobra platforma za razmjenu sličica, a igrom slučaja trenutno se nalazim sa jednim od osnivača te platforme i sa mojim jako dobrim prijateljem, Abdullahom. Što se tiče platforme, nastala je onako spontano, hajmo reći. Ove godine je stvarno financijski izazovno da se popuni album cijeli. Zbog tog smo i pokrenuli tu platformu, spominjali smo bili da bi trebao nam neki dobar sistem za razmjenu sličica, tako da smo onda razvili neku aplikaciju gdje ljudi mogu da prate svoju kolekciju. Aplikacija im sama bira ljude koji su najbolji za razmjenu sa njihovim duplikatima. A da mi reći koliko ima platforma, korisnika? Trenutno brojimo oko 7000, malo manje od 7000 korisnika. Mi smo očekivali nekih, imamo makar 100 ljudi u Sarajevu, bukvalno. Na kraju se proširila platforma čak na regiju, imamo radio iz Hrvatske. Brezak, Kiseljak, Visoko, Foča. Imamo bukvalno usera iz Hrvatske, iz Srbije, čak i iz dijaspore, iz Njemačke, Austrije. Pozvao bih ovim putem sve ljude koji skupljaju sličice da podrže platformu Slibe Online jer će vam život biti lakši i dosta ćete brže skupiti sličice. Vjerojatno čak brže nego ikad u životu do sad. Znate gdje trebate. Evo tu. Ja lično ne skupljam sličice, međutim, moj brat skuplja. I trenutno mu fali 14 sličica da popuni album. Harne, gdje idemo danas? Idemo na razmjenu sličica. S obzirom da je sada lakše razmjenjivati sličice, neki ljudi se dosjetili, ok, hajmo organizovati skup za razmjenjivanje sličica. I bilo je dosta više ljudi nego što je iko očekivao. Tu smo sa Mirzom. Tu je moj brat, koji je napokon ponovo počeo da snima. Nakon toliko vremena, hvala Koliko te trebamo moliti. Kako si došao na ideju da ovo organizuješ? Ja kad sam bio dijete, bilo mi jako drago onako igrat pole cijele, mijenjati se, skupljati sličice i kako je došlo malo novo doba, da tako kažem, nisam bio siguran da su ova novija generacija da je isprobala stvarno sve te stvari. Prvi put smo se kvalifikovali nakon dugo vremena i htio sam čisto malo zbog nostalgije da i njima pokažem kako je to nekad bilo, a da i mi malo stariji uživamo ponovo. Kako se osjećaš kako se okupio ovoliko ljudi, vidi ovo čovječ? Stvarno fantastično. Za prvi skup sam očekivao da će biti ljudi, za drugi sam fakat mislio da će doći 50 maks, a mislim da je bilo i više. Bilo je 300-400 ljudi sigurno. I moram da ti kažem, ako prestaneš snimati opet, katastrofa. Ne znam šta bi ti rekao, znači. Daj brata, ovako sam ja prošle sedmice donio. Još tri. Šta ti još treba? Kako se osjećaš? Osjećam se depresivno. Što? Brate, umirem, druže. Narodan umilan. Jesi uspio? Sve sam završio, hvala Bogu. Radit se nemoguće. Koliko ti je vremena trebalo da riješiš sve? 2 sata. Ma i više, 2,5 sata. Haos, brate. 14 sličica, 2,5 sata.
da tu samobost ima. Za brojne ljubitelje fudbala i kolekcionare u Bosni i Hercegovini, mundijal je, čini se, već počeo. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem, a do sljedećeg ne zaboravite da budete fini prema drugim ljudima i da budete skromni. Ćao! A 7 druže, nema šanse.